Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. Guwahati pen kewang horagari pini dokmuka naka police checking point along kine pono. Dokmuka police station ke palo aron pen ke pona hor. Dokmuka raikom sai khia tumari ding pen kine ponlong. Guwahati pen kewang ahor aron pen kewana pot pini dokmuka naka police atum pen chepari ding ponlo. Gari registration number NL07 AA2397 agari ne pononglo. Lapen bang hinia muni datup gari kewek lapen kidun atum police aredeng cingnang po. Hor ke pon atum pen nang kacethan pon ateng pulote bangso hor laki Meghalaya pen ahur lapen kewang veke Guwahati pen pusi nang kacethan pon. Hor ke wana tumamen laki Bikram Roy pusi perang ke atum karjohut nang cethan pon. Lapen bangso hor ke wan laki 75 cartoon do pusi nang cethan pon. Lapen bangso hor ke ponji ke Imphal anasi ke ponji pusi perang ke atumalo cethan pon. La bang hini atum arong laki Golaghat district anat pen pusi cethan pon. Lapen bangso hor ke wan along ke broiler aan ke wan along si ke thapon pusi birta ribdun long. Dipu pen Surgeon Singh Timong, Karbi Anglong News. কি itu আনা তো কত ধরনের নাকি গেত কত ধরা তো এর কি কি ধরা পড়ে চেকিং হয়েছে চেকিং ধরা পড়ছে হ্যাঁ কিন্তু আপনার নাম কখন মোর নাম বিক্রম রায় হ্যাঁ আর কি জন তো আনা তো আমি দুজন নকল আছে কে কার্টুন 75 Kono number itu? RS MC number 1 তারপর বিয়ার আছে কিংফিশার কোথায় যাও এটা ইম্ফল ইম্ফল তো কার্বি আংলং প্রাণ রয়েছে না কোপার আছে তো হয় মেঘালয় ব্রাঞ্চ মেঘালয় প্রাণ Tat ketia ini saya tapra. তারপর কালি আনিছো এই গাড়িটা কি আছে এটা এটা মুরগি দানা আছে তো মুরগি দানা আর আনা তো কি আছে মুরগি দানা আর বেলেগ দানা মুরগি দানা আর একটু কাউরি দানা আছে মাছ দানা আছে Asal malik nam tu koita আছে? গাড়ি মালিকের নাম মোদি গৌতম মণিপুর বড় না তো তো মালিক তো রাজেশ 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 কি লেখে রাজেশ থাপা রাজেশ থাপা ইম্ফল মানু ইম্ফল গাড়ি মালিকৰ নাম কৈছো গাড়ি মালিকের নাম মোদি গৌতম আর গাড়ি নাম্বার কব পাৰিব পারি NL 07882397 আপনি কি আছে ড্রাইভার মই ড্রাইভার আরে গাড়ি মালিক তো জানে না জানে তো না জানি না জানে আপোনালোকে চুপচাপ ফেলা আনিছে এটা ফার্স্ট টাইম কৰিছো ফার্স্ট টাইম Karbi Anglong Autonomous Council pen longlia pata keron pon. Puthimia kemang mithanga longli mithanga hem phupu alam thi pena jo. Karbi Anglong Autonomous Council pen longlia pata keron asai dingpo. Phai kunini phai krihiniarni West Karbi Anglong boy thalangso serdihuna klamalong radamai pi pedoponsi. Pharo isira krihini amri ele ke parlopon angkang socheng hamren chintho Amri duaram la lapen rongkhang constituency arada farman ke ongdung ake joy pen longlia pata Karbi Anglong Autonomous Council pen ron pontanglo bangso long Karbi Anglong aratu antami aki joy pen long lapji bonta halapu kapreka khaya tuma phan pharo krisir kebra phok kebra hinia ningkana prang pen kidu atuma phan ansi pipon thek choji lasi madu tamela bangso long ning ki binang jala mabiputa CM pen ajo lamthi peklang target bangke amri lapen rongkhang bang rumpet pen lagi sisose niltung bifam na giti kondo ya no tinda long edji lapen ke ciri phone ke labang ke hang premium tapinang lo tangka poisa pinang lasi pinida ke bang anak tuma bang futuman ke dak amen paponet lo lasi latumban ke pini inglong aso tumpan an ke ang tonsi longlia ke joy pen longlia pota ke joy pen botima ke mang la soya asayang deng pensi nak longlia pota ke joy ke kipi pajir kolpo Bini bang la kece ke biasa tu mana tu koni masa non tribal tu non tribal bane thane loke 1952 aprang BC Council sing se aprang itum long le ko United Mikil Hills and Cultural District la so sing se aprang tum ke bang tum ban gela tum ke long ji ete ke cheng si
Ini kan mikilis dan kacau disi ke iltum ke chairman ta CS bus. Cuma ni lapen ke deputy chairman ta halasot ke Jonathan Pathak asami samuni. Lasi bola tu prang pen kitu. Ye disi council long le prang pen kitu tu ban ke la ke long ki sida non a philosophy ke bang teman ke pipe pusini ini openly dan ingela asami salam dan ingela lapen awang lambe dan inge ponlo sila bangke pikir bangke ipon Bokulia Sen Moholdar Welfare Society made thi hekpen BSMWS atum aphan SMSE atum ke kham khedon pen sangti anat kangkir pichek akisunga phutak pherangkiame kanipon Pini phaikuni ni phaikri ke thomani Bokulia mate volong komaji Sen Moholdar asa hemalong Moholdar do anatum chingrum si sodak pen pherangkiame kanipon Bangso pherangkiame kanipon atheke manja along kedo SMSE atum phaikuni ni phai ECR ni pen Moholdar do anatum aphan sangtia sai kam anat ingkir picheksi SMSE atum abang aning hanga lingsi ke klem thapen chenglok sangti amotor vek bang atum aphan anta kether kehap anta kidu lapen tangka mahasitame non pen akhile ke NG aphan anta alam ke klangpon lasi SMSE atum jongsi non kewangjiar ni pen jongsi Moholdar atum aphan sangti anat nang ingkir pibom jilang pulote Moholdar do anatum chingrum si sodak asayang deng sitame chesong jiputa ningjepon Lapen thukaning je ponke SMSE atum mohalatum aphan kangkir pia puthak jesemet pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang nang cherap dun pen nang pejok dun thapusi kachuningri pedopon News report Karbi Anglong News bangso press meet kachupa nangkok theke la hello je tarik isi ben pini tarik kredit homan lo santia beha bang nang kham khecek la so lama puthak sikini media hoi pen itum hampang asong to an phanta pache thangji la pen rap atheng lo stame itum pache thangji kangtu la pen tim Karbi Anglong atuma pananta nitum kapachini kangtu Ate nelitum ongdung Moholdar tum royalty kichipi tang genuine side sido tebon sitame haladak SMSE pu association do manja basmaila lo se halaso association tumalong banghini ki thom gundagiri tum do Halada ke Moholdar ko atuma bangke abedet ason lo sila banghini ki thoma gundagiri atuma bangsi litumla royalty ki pet tang anna mohol atum kacuhang agari bate dakpen kinam ponagari atuma bhan latum hadak welit ofom mane ofom do et piece sitame latum hadak ki kham khe padu kokte Halada ki kham khia theke la pohelo kagos choklim pustame la tum load gari ki dam hot polote a kagos endet po anke tangka suri ki thom nang te kang ke pulu tang te nang tum dam long le pusi a kagos thila po deten kori dette anke la sonsi poisa pipetik pulu tang te lole desi jopang thang pustame papa dukok po hadap pulu tang te bangso a form ability jut kokpo la tumabang je la sogari ke o form valid document pupensi manja renselong thon nam kokpo ron riben la sonsi kam klem thapsi pasung lo bayar atum hanta la pen la pipe pupen kedam bori atum bhan postame driver tum bhan penangan ke theng kang check lahai ta dolo Lape nilitum Moholdar hoi pen dam pen cipajok dam pustame nilitum mantala sonsi kecil heng kecil cok je fansi cether cehab lo lape na jok amasi nilitum bayar atum di mapur pen nangke nam je tu mai huis tame badak local supplier atum pustame nangke nam je fan wang hai ete lo usi cingkir cek asonsi mandat lo nasi nilitum Moholdar hoi pen isi kacuning ri jikang tungke Karbi Anglong along la tim Karbi Anglong pen ake hai tuliram rong hang sap apan chuning ri kang tung
ke lahan lo je ni tum aphan labang so bon na pu ki prap je na sonte ni tum ninga rong pik ji piluma nili tum la puso bon le doer bolo tangte nili tum la so a por ke dam joi po next ko nili tum royalty ki pinang je apor nang le thu po ni tum ke apor nang le lu po te royalty ki nang hang le nili tum han department atum angge ni tum ke apor teng men royalty chi pidun tong thek the pulote aru nili tum let find the pinang le sila sonsi councilor revenue postame nang kile ji pan akasik sak dokok nili tum long la puson hai hoya ke sung nang le tang lo asi ake hai tuliram ro hang sar phan nil tum chuning ripade krim lo moholdar hoi ain pen je la bang so bon nil tum phan prap jin pen ne kang pu pithek je phan la pen isineli puda meng tung isi association pulo tangte kado kawe phan akisung ki boy ki cherap sar thekje phansi isi association ke amhang pathek the tebon sitame dak manja smsa la so sen molder and supplier association patum ladak banghini bang athoma tum bangke hala so hormu bang leke claim kali komane a moholdar jongsi kopede royalty pending do chomlo pulo tangte hala phan kupine atwar kerap dunjia phanabang matha thesi alang tum la suri thom thom kirung podalong ke che don de pulonde alang phan ke a mohol ke cancel ji tang ho ki pajut kok ji tang ho la halam jinsi her ha lake nili jungjung ki pudai ba nil tum mohol dar hoy ben ki pudai mita lake association pudamonelo athe ki cherap ke chitu ka vedat phan ke lake association pudamon elo isi pelo gundagiri a group posi pudam sita me association pulo tangte mane a moholdar sung detlo royalty juma one delo pulote department bhansta me chuning ripiji ba parsolai long tha nitum responsible dolo pusi chichak nangi batti nitum pu aber a mohol anatum ke lataisia ki sungdo nitum ke hadak mining area dam de at ko bang patalen along le dam par pondestin itu mining area jilu tadi हम के लहाया लोंग ले आए हम कुटुम पेंटा नीले तुम्हें के चिंकी के चिथार नहीं जी कि पी के पाजे नहीं था नील तुम दो पी आके सुंग थे ओ लसी एसोएशन दो पुलो दंगते एसोएशन आ तुम होई पेंसिल लहाय दा नील तुम नंग तिकुल पिदु नंग जी से तामे लासो नंग तिकुल पिदुन जी कलिसी नीली तुम नन जेनुइन सुली पो मतों बान पोस्ता में खामखे के ठहर के हाफ पेंसिल नील तुम भांग नंग क्लेम बम लसी नीले तुम के हाथ सोंग देंग की जोय फांग जी आ फान किले दाम जी फान की चिकी दाम या थाय लसी नील तुम एसएमएस से अलग बंके मोहल्दार दोआन पोस्ता में इसी निंग कांग साम से दो कप पेनमा से हटा के दोआन मोहल्दार स्ता में दो दुन थे सी कपड़े सी दो कप लो नोना बंके लसी लापुसन एसोसिएशन पो बंके क्लेम क्लेडेड नहीं जी कि मेसेन सी मोहल्दार डम हम जा पो नहीं जी नन के लसी लसो बोन पुस्ता में नहीं तुम के क्रोय थे खेलो सीएम सार फन चुनिंग री लो लसी नहीं तू पिना पो नहीं तुम सुली लोंग पामे नंग सी ako royalty da nitum ki chipi nei dong da chipi tu po CM सार फन नहीं तुम चुनिंग री क्रीम के ला हेलो ला पेन ला सो एसोसिएशन अपना बांके नेली तुम डिपार्टमेंट ना तुम हंस में कंप्लेंट लेटर चुप्पी दाम लो सी ला सो होया फुटाक सी CM सार हंस में चुनिंग री लो जे अलांग ले तुम हंस में नाइन साइड की पामे सोनते itu ninga rong parji usi nilihin pen lansi media thengno pachini thekchap Rubber Board Hinpen National Institute for Rubber Training NIRT Soro Tomaphan Akijoy Pen Sekeki Pipo Pai Kunini Pai Plipen Cricket Home Arnian Rongmongwe RPS Hinpen Pater Piponsi Bibia Payarong along National Institute for Rubber Training NIRT Rubber Board Pen 8 days on Akijoy Pen Soro Tomaphan Training Mati Seke Kipipon Bangso Seke Kipipon Asayalong Rubber Board Field Manager Ambali Keke Chitongdun Lapen 8 days Warlo Tomaphan Training Mati Seke Kipipon Dial Lakrai Hinpensi Chipadukpon
Anparta training ke endun bangkre pho soarlo atuma phan rubber asai ke claim mijia phan hormu laben certificate setami pipa jerponlo. Rongmongwe RPS penta chipaduksi seke than paridu. Labang so seke kipi kipa jora hot nakachatongdun Rongmongwe RPS ex-president Mohiram Kramsa lapen Rongmongwe RPS president Jonasing Tiso lapen members Bilsun Kramsatum Chipatur Piponsi Miss Senpen Pechunpon. Robert Board Field Manager Ambali Keke Ahinpen Pinangan Robert Sai Katikipen Kosonsi Ali Chipadu Jimapu Thantikang Tangte Bir Tang Tonpen Arjusina Romo Wipenjonasing Tiso Karbi Anglong News. Lasi nilitundak Romongwe RPS Andaralong Pine Robert Burtman Laso training ki pipon nilitung ki tek damlong ateng pensi nilitung ke matha pen sila non ha sari tarik pen pini 13 tarik an training ki pipon athike lapuson lo lasi athema pulote alo sumarsi pin sumara porta latum kici paduk ajakong ong pen adhojo latum domu la soyo ne pensi robot boda soraphan nelitum chuningrisi la alo somara phan tepeng training kipipon aputhake nelitum da romongwe RPS andara long kipadwa thike lahedo la pena porta robot kilo pulote ilitum non hin pen nilitum robot board RPS hin pen kethek damlong ateng pulote akapre ka khiti pen asap o robora khiti pen akilong ki joy tangka kilong ki joy aki ong lapuson nilitum asap o kethek damlong pen ajoksi nilitum alu sumara pan sitame aning ki pachir parung thuji anso se pin somara long sitame nakapache rabdun thagi afansi la so training nilitum hang lo la se nilitum robot board ahin pen sitame hakke cheng pen sitame nilitum afan non nilitum ke hang aling sitame nilitum afan arong pen cheng lok aku non training an sitame alang litumaphan nilitumaphan akirap nang pibom lo pen la si non sitame nang pibom lang pusi nilitumaphan kachichak de la si nilitum kechini aputhak ke RPS KSA Volongko Maji Aropen Chapatur Piponsi Career Guidance Jaime Kiringpon. Pai kunini pai krihini KSA Volongko Maji Aropen Chapatur Piponsi Lang Perang Kanga Parman Lo Kachari Bob Awusomaratamapan Education Awareness Anparta Career Guidance Jaime Volongko Maji Sports Complex along Kepeman Po. Nona kai pirthe munira phai ke chana hot woreng awar sai kachipelong dun ki joy ke kali athema munira phai ke ong tingsi kachali ke thega phaita nang bat bomno lapen woreng ang hoi pachitang lap un e pinangana risoi jangatum ki graduation anparta post graduation angdeng chipon don ta phita thang nara saita choklem the theda sonsi nang manlo labang so kisung pen pinangana sonalo kachipajok thekji aphanpu KSA Volongko Maji aro maipu Robi Singnar pen Japonsi Career Guidance Ajaimek Deng Ponlo lapen labang so jaimek along kosonsi ilitum kepang deng lapen higher secondary ang deng chipon det penapi kopi kachali si kemejima kopi kachali si ilitum joy kepen voreng abar sai kachipalong don thekjima anparta choklem chodap along asayamo kibang jima pu cherok tok mai keding ponalong inut texer UPSC ka chepon don tangabang pu thawen silen ke IAS lapen arisang ho NPSC mate Nagaland Public Service Commission ka chepon tangabang pu benowan atoma phan chopha ponsi lo ka chale o somara toma phan BD sore PD kang si aning rong ponlo
labang so jai megalong kachetong dun kathar soningti Assistant Inspector of School AIS Karbi Language Development Board KLDB Chairman Long Sing Teron Bokalia Municipal Board Chairman Hem Sing Teron KSA Central Committee AGS Ajay Rong Chihon laben arisang huatum chitong dun si ing sam jinpen labang so mai pichun polo Committee for having all of us over. So I'm currently posted as the Principal Director, School Education, CEO, State Health Authority in Nagaland. The KSA, the organization committee, has invited us. Pleasure to be with being Karbi Anglong today and interact with all the students and meet my fellow eminent panelists who are also here to talk to kids about career guidance. A wonderful audience, and I want to thank everyone for the opportunity. It's been a very pleasant experience here in Karbi Anglong. Thank you. What is your experience after, and what do you want to say to what will be your message to the society of Karbi Anglong? What is your experience after visiting? Right, I mean, it's been the welcome has been very, very warm. People have been very hospitable, so I just want to thank everyone, and I think the Karbi Anglong as a whole has made tremendous progress over the years, and I'm sure in the days and years to come, the progress is going to be even more rapid. I mean, it's very heartening to see the development that's happening here, and I wish everyone the very best. Thank you. KSA pen gibi career counseling nang ate tong long ningarong parlo at hinon o kimi ton phan career counseling ki pia kenang so kachini kenang so at he tuma prang along ke wangi kachiting bai competition na kai pina kachiting bai jadi hin sita pen non bihek non pen jong si amit hang career phan chi chini la so teng pen jong si chithi pon bom so nat pon bom pulote la mo ke wangi ni mesen ang khek long po la pen si la so ke organize ke si dom handa ni ninga klong pe choro parlo